President wa ANC Cyril Ramaphosa u ri nhlawulo wa haxawa i wa nkoka swinene eka vandla. Xana Eskom na NERSA va amukela xikombelo xa ku nga tlakusi nxavo wa gezi ke? Baga hina lawa i mahungu ya Xitsonga ka SABC 2 na le ka channel ya mahungu ya SABC eka DTT riperile. Munhu wa vunhungu u lovile eka mhangu ya vatirhi va le purasini lava nga dlawa hi ku hisa, kasi holobye bya mintirho Thulani u ri mani na mani loyi a nga ta kumeka a ri na nandzu mayelana na mafu ya vatirhi va le purasini u ta xupuriwa. Endzele mapurasi lama khumbekaku ku vuriwa leswaku vatirhi va dlawe hi ku tirha dyambu ri karhi ri hisa ngopfu, kambe mafu ya le ku lavisisiweni. Mafu ya nkombo wa vanhu lava dlaweke hi ku tshwa ya ha chavisa vaaki va le purasini. Hambileswi ku nga va na ku hisa loko onheke swinene endhawini liya, van'wamapurasi va langutele ntshovelo. Holobye Ngesi na holobye wa vurimi eNorthern Cape va hlangane na vinyi va mapurasi laha vatirhi va le purasini va nga lova kona. To ensure that we work together, we support the farmers to make environment conducive for them. So the issue that you are here, Minister have raised it with them, saying that pointing out some of the regulations that are there to be able to see if they adhere to them. So I'm excited by the assurance that they've given to us that indeed they will adhere to the regulations that according to the Department of Labor has put in place and be able to do that, and also to consider adjusting their operating hours. Vulavisisi bya mafu byi ya emahlweni. We will be insisting that investigation has to be done, and that's what we got when we're here. But we will release our report because people have died, and we will go to their families now to express our condolences. Because some of them have lost their loved ones, they've lost their breadwinners. That's why we're here. Kambe a swi se tiveka leswaku xiviko xi ta humesiwa rini. Lava nga pona eka mhangu va ri va titwa va ri va nkateko. Murhangeri wa ANC President Cyril Ramaphosa u ri nhlawulo wa lembe leri taku wu ta va wa nkoka swinene ka vumundzuku bya vandla. Ramaphosa a vulavula na nhlengeletano ya varhangeri va ANC va xifundzankulu xa KwaZulu-Natal. I ro sungula a vulavula na varhangeri vantshwa va ANC KwaZulu-Natal kusukela a hlawuriwile tanihi murhangeri wa vandla nakambe n'hweti leyi nga hela. Vandla ra ANC ri langutana na xiyimo xo tika. President Cyril Ramaphosa a ri ni nhlengeletano na huvonkulu ya ANC exifundzenikulu xa KwaZulu-Natal, lowu a ku ri nhlengeletano ya vumbirhi ya Ramaphosa na vurhangeri bya xifundzankulu. Ro hetelela loko a nghenela nhlengeletano ya muxaka lowu a ku ri lembe ra 2018 hi nkarhi lowu xifundzankulu a xi langutana na xiyimo xo dlayiwa ka van'watipolitiki. Sweswi vandla ri langutana na xiyimo xo hambana ku nga mphakelo wa gezi. Ramaphosa u vulavule hi makungu ya mfumo yo lwisana na xiphiqo xa gezi, leswi landzela endzhaku ka nhlengeletano leyi nga va kona na huvo leyi nga langutana na timhaka ta gezi na varhangeri va swiyenge swo hambanahambana swa vaaki leswi khumbekaka. We know the dire effect that persistent load shedding is continuing to have on our people's lives as well as livelihoods. Workers and the poor are most affected. Without a reliable supply of electricity, companies in the end become reluctant to invest. They just look at our economy and the first thing they ask themselves is the energy. Ramaphosa a vulavula hi ku titshemba loko a hlamusela hi ku hunguta ku timatima ka gezi, tanihi leswi a nga kuma swibumabumelo na mavonelo kusuka eka swiyenge swo hambanahambana. Renewables, there's a lot of great opportunity and new industries that are being opened. For instance, in the Northern Cape is well endowed when it comes to the sun and the wind, as well as the Western Cape and the Eastern Cape. These are new technologically advanced sources of energy that we can utilize. Loko swi ta eKwaZulu-Natal, Ramaphosa u sikelele mhaka ya leswaku xifundzankulu xi fanele ku koka rinoko ra vavekisi. Xifundzankulu xi ni mihlaluko yimbirhi yikulu eka tikonkulu Afrika. KwaZulu-Natal xi le ka xiyimo xa vumbirhi eka GDP.
President u tlhele a kombela mfumo wa xifundzankulu ku seketela timasipala leti nga le ku tikeriweni. U ri leswi swi ta pfuna ANC eka nhlawulo lowu taka. Handle ka swisolo leswi nga va kona ehenhleni ka Ramaphosa eka nkarhi lowu nga hundza kusuka eka swirho swa xifundzankulu, varhangeri va vandla namuntlha va kombele ndzivalelo mayelana na matikhomelo ya swirho swa vona eka nhlengeletano yo hlawula vurhangeri leyi ku hundzaka hi n'hweti ya N'wendzamhala. I think we just have to debunk and demystify the myth that there are powers that are lying somewhere. There is only one power when it comes to the ANC. The strategic center is the ANC and only the ANC. And there are comrades who will be deployed from time to time to the state, and those comrades report direct to the ANC. So there are no contradictions. ANC ri ta fanela ku tirha hi matimba loko va lava ku hlula xifundzankulu xa KwaZulu-Natal eka nhlawulo wa mani na mani wa lembe leri taka. Vativi va ri board ya Eskom a yi boheki ku ya hi nawu ku yingisa xikombelo xa President Ramaphosa mayelana na minxavo ya gezi. Ramaphosa kombele Eskom ku yimanyana ku tlakusa nxavo wa gezi 18.65% endzhaku kuma mpfumelelo wo endla tano kusuka eka NERSA. NERSA va pfumelele Eskom ku tlakusa nxavo wa gezi leswi nga ta sungula hi n'hweti ya Dzivamisoko. Kambe President Ramaphosa u kombele Eskom ku va languta mhaka ku tlakusiwa ka nxavo wa gezi tanihi leswi maAfrika-Dzonga va nga le ku hluphekeni hi ku timiwa ka gezi. Mutivi wa nawu u ri President u hava matimba yo kombela Eskom ku yimisa swa nkarhinyana ku tlakusiwa ka nxavo wa gezi, naswona a nga fanelanga ku nghenela eka mafambiselo ya khampani ya mphakelo wa gezi. U tlhele a ku bodo a yi boheki ku teka xiboho xa President ngopfungopfu loko ku ri khampani yi ta vuyeriwa hi xiboho xa yona. Naswona u ri ku tlakusiwa ka nxavo wa gezi swi nga hunguta swikweleti swa Eskom hi mune wa mabiliyoni ya tirhandi. The decision or the announcement by the president that he was going to request Eskom to hold the increase of 18% that was determined by NERSA is basically unprocedural and most probably unconstitutional on the basis that the division of powers between what the government can do and what the state-owned enterprises can do is such that it doesn't require any interference on the part of the state. And the president's announcement now and its influence on the board of Eskom is basically overstepping its responsibility and overstepping its authority. President Ramaphosa u ri tshemba leswaku ku yimisiwa ka ku tlakusiwa ka nxavo wa gezi swi ta pfuna ku hunguta ku tikeriwa ka vaaki, naswona ANC va vilerisiwa hi mali ya 47 wa mabiliyoni leyi Eskom va kolotiwaka hi timasipala. What I have said to the board, I've said, in the light of the load shedding that our people are going through now, I would propose that you as the board, and it is the board that must deliberate on this, that you as the board consider postponing this so that it must not be implemented now and negatively impact on our people. Loko swa hatetano Eskom va nga ha yisiwa ekhoto hi mavandla ya tipolitiki na mihlangano ya vaaki na van'wamabindzu. Vinyi va mabindzu va hlundzike ngopfu hi mahungu mantshwa mayelana ku timiwa ka gezi ra ka Eskom. Ku vukiwa leswaku stage 2 na stage 3 ku ta va tshamela maxelo ka malembe mambirhi lama taku. Hambiswiritano Eskom va landzula swiviko leswi va vula ntsena leswaku swiphiqo swa gezi swi ta teka nkarhi ku swi lulamisa. Kambe leswi gezi ri nga riki kona eka mabindzu lawa xana ya ta emahlweni njhani gezi ri nga ri kona? Vo tala va vona va ri a va swi tivi leswaku va ta emahlweni njhani tanihi leswi a va koka ku tika kusukela ku ve na vuvabyi bya corona. We are already feeling the pinch. Business is down by a significant amount. And now instead of being able to grow the business, we actually have to go into surviving. Diesel costs, looking after maintenance, load shedding, it damages equipment, computer equipment, batteries, all of those kind of things. So all the costs are going up and we can't really recover that back from the consumer. It's actually difficult to actually quantify the amount that we are losing. And now with this permanent load shedding, well, we have been almost on permanent load shedding. I think it's just going to make things worse. We can't grow the business, we can't take on more staff. We just have to try and survive. Waxisati lo a xavisaka swakudya lo a nga laveki ku vonaka eka mavonakule u ri swi le rivaleni leswaku xiyimo xa ha to ya xi tika ku ya emahlweni. Business lami lizoyehla lizaba phansi ngoba sometimes angeke ngikhona ukuya la amakeke amagunya ngizowapheka but amakeke ngoba sebenzisa ugezi ngizoba sendayisa amakeke engaseko ukuthi abantu bami bazobuya bathola into abazifuna zingaseko ibhizinisi liyehla ngalokho. Lava xavisaka swakudya leswi lavekaka hi nkarhi wa xihatla na vona va vula tano.
Ijakuhambi kahle because igezi uma ungekho webusiness awami, especially imishini yesikrim laphana ama-chips yonke lento lena isebenza ngogezi, so uyasicindezela. Tikhasimende ta tisaluni na tona ti ri xiyimo lexi na vona xa va tikisela swinene. I guess it is a permanent reality for the next 2 years and we'll just have to work around the schedule. That's rather unfortunate, but I guess it's a reality that we're faced with. Swi tikomba ku ri hava xitshunxo eka xiyimo lexi van'wamabindzu lamatsongo vo fanele ku kuma ndlela yo ya emahlweni hambi xiyimo xi nga olovi. Vuhosi bya le Eswatini va sole swihehlo swo leswaku va khumbeka eka ku dlawa ka gqweta ra timfanelo ta vanhu Thulani Maseko. Ku na swihehlo swo leswaku mfumo wa tiko leriya wu tirhisa masocha yo hakeriwa ku ya dlaya valweri va xidemokirasi. Maseko baleseriwe no dlawa a ri ekaya eLuyengo kusuhi na le Ntsinda Mbabane emaheleni ya vhiki. As you can see for Thulani Maseko a gqweta ra xiyimo xa le henhla a lwela timfanelo ta vanhu ni ku cinca ka mfumo lowu lwaka na timfanelo ta ximunhu eSwatini, tiko leri nga roxe la Afrika leri ha fumaka hi vuhosi. Migingiriko ya yena hi yona yi nga n'wi veka eka voko ra ximatsi na nawu. U khomiwe ko hlaya eka malembe lama nga hundza, kambe a nga kanakananga ku ya emahlweni migingiriko yakwe ku fika emakumu ya vutomi bya yena. U dlawe hi ku baleseriwa hi maqulu yo tala swinene. As an organization, we are of the view and the belief that Thulani Maseko was killed because of the political views he was holding, that of pushing for a total multi-party democratic system of government in Eswatini. As Pudemo, we hold Mswati personally liable for the cold-blooded murder of Comrade Thulani that took place hours after he had boastfully said that he is now dealing with those who are calling for democratic changes in our country. Mfumo wa Eswatini wu bakanyela etlhelo swihehlo hinkwaswo. So we reject these accusations. Government is not associated at all with the matter of these particular individuals. And by the way, remember, government have lost a lot of security officers in the same way and same fashion. We have never cast aspersion against anyone because we believe in the fair processes of investigations. Akuse khomiwa munhu mayelana ni ku dlawa ka Maseko. Yesterday they were busy interviewing the people that were eyewitnesses of how the matter of Thulani Maseko has taken place. We are expecting that by probably the close of this week, the police should be able to give us some indication of some leads of what exactly has happened that caused the matter of Thulani Maseko. Minhlangano yo lwela ntshunxeko yi ri yi nge chavisiwi ya ha ta emahlweni no lwela ku cinca eka tipolitiki ta Eswatini. Swirho swa le henhla ka masipala wa Lepelle-Nkupe eLubowa-Kgomo eLimpopo a va rhekoda le Polokwane. Mufambisi wa swa timali Grace Munkwe na mufambisi eka xiyenge xa vuthekiniki Matabane Mphofela va hehliwa hi vukungundzwana bya tithendara. Va vuriwa kuva va xavisele n'wamabindzu thendara tigandaganda na yin'wana michini yo aka magondzo. Mutirhikulori Pimani Baloyi a ri ekhoto le Polokwane. Hi le mahlweni ka khote le henhla ya Polokwane laha Limpopo laha nandzu ehenhla ka vaehleketeleriwa vambirhi lava nga langutana na nandzu wa vukungundzwana wu nga yisiwa emahlweni ku yisa eka siku ro sungula ra n'hweti ya Sunguti kumbe February. Lavambirhi va hehliwa hikuva va amukele mali yo ringana kwalomu ka 30,000 wa tirhandi eka un'wana wa n'wamabindzu loyi a endle xikombelo xo kuma beyili eka masipala luwa. Ku twa swo twala hi swihehlo leswi ehenhla ka lavambirhi hi vulavula na vulavuri wa xiyenge xa Hawks laha Limpopo Captain Matimba Maluleke. Captain, hi ku komisa milandzu leyi yelana na yini? Milandzu leyi I milandzu ya vukungundzwana laha ku hehliwaka leswaku CFO kumbe Chief Financial Officer eka masipala wa Lepelle-Nkupe u koxe mali yo ba mati leswaku tin'wenya ti etlela eka n'wamabindzu loyi a aplayele thendara eka masipala luya. Eka siku ra namuntlha hi tlhele hi khoma technical manager loyi a ku hehliwaka leswaku a tirhisana na Chief Financial Officer eka ku va va koxa mali eka n'wamabindzu walowo. So vona va ti vonakarisi namuntlha emahlweni ka magistrate kumbe xana amahlweni ka khotonkulu ya Polokwane laha a va langutane na swihehlo swa vukungundzwana laha nandzu wa vona wu nga hundziseriwa emahlweni ku ya eka siku ro sungula ra n'hweti ya Nyenyenyana.
Vandla leri fumaka ANC va byele khoto leswaku va na mfanelo ya ku teka xiboho xo fambisa tiko ku ya laha va tsakelaka hi kona tanihileswi va nga voteriwa. ANC va kaneta xikombelo xa vandla ra DA lava nga ya ekhoto ku ya endla xikombelo xa leswaku tirhelo ra ANC ra ku tholana hi xivona eka swivandla swa ka mfumo ri herisiwa. ANC can say what it likes about who it would like in office. And any political party can say who it would like in political office. And what the DA is trying to do is to limit the rights of political parties, including itself, to say who they would like in the public service, who they would like in office. Hile tlhelo DA va ri tirhelo ra ANC ra khela deployment a ri le nawini naswona a ri fambisani na vumbiwa. Murhangeri wa DA John Steenhuisen u ri vanhu lava thoriwaka hi ANC a va wu tivi ntirho laha a nga nyika xikombiso swiphiqo swa gezi eka Eskom. Well, let me be very clear. I think both Minister Mantashe and Minister Gordhan should step out of the way, and we've been very clear about that. In relation to Mr. Doreta, my position from the beginning has been clear. It doesn't matter who you put into that position, they're going to fail, because the model of a state-owned electricity provider is the wrong model. You could put Warren Buffett, Elon Musk, Jack Ma in charge of Eskom, it will still end up failing. And until we change that model, until we break up Eskom, until we allow independent power producers, until we allow the private sector to step in, it doesn't matter who's going to be there because the vehicle is wrong. It's like taking a well-trained donkey to the Durban July and expecting it to win the race. Of course it's not. It may be well-trained, it may look good, but it's the wrong vehicle to get over the finish line. A hi languteni leswaku timakete ti pfarise ku yini namuntlha ka JSE. Randi yi tiyerile ku yi pimanisiwa na timali ta matiko yin'wana ya misava. Nxavo wa dolara i 17.21 cent, pondo i 21.27 cent, euro i 18.67 cent, kasi pula ya Botswana i 1.34 cent. Menkabelo ka JSE a ri ehenhla namuntlha. Nsuku i $1,914 a ounce, platinum i $1,021 a ounce, kasi oil mbisi i $85.15 hi mphongolo. President Ramaphosa u languteriwa ku cinca kabinete nkarhi wihi kumbe wihi seke namuntlha hi kombela mavonelo ya n'wina mayelana na vaholobye lava faneleke ku susiwa eka kabinete. A ku cinciwi gqweta mantashe ai igezi tile ku yini ngopfu swi le ku tsandzeni la. And then na la ku nga suka nula ku fikela mbalulo vele va ha ri kona se no twisa la ko fana ba ni twisa ku va ta vekela n'wana because liya yi ta va yi ri free position na timhaka ta ku halala hala ka xiphorisa hala ni twi nga ku na kona ku fanele ku cinciwa. Loko ka ha fuma vandla leri fumaka a hi rivaleni ma nga cinca cabinet mara ni ri plan ya vo swi va jisa swo timali swi swa vukhamba bya vona mara ku na lexi xi nga ta va xi ri kona a hi ri na hope yo lembe leri wa swilo swi ta antswanyana ku tlula malembe man'wana mara na dawuda ta ka ha ri January ta ha suka so ANC yi le ku tsandzekeni. Mina loko a ni ri President Ramaphosa loko ni ri xafula cabinet ya mina timinister ta ku fana na vunkosazana Zuma, Lindiwe Sisulu, Enji Motshekga, Aaron Motsoaledi a ni ta va humesa ni faka vanhu van'wana hi mhaka ya ku ri hi khale va ri phalamendeni for more than 2 decades va kha va serve va fanele va wisa. Amen. Kasi ya herisa sweswo ya namuntlha man'wana ya ta va kona hi Ravunharhu ra haperile.